kwa sababu yanatoka ndani yake. Muri kino gihe lakini nyakati abantu baza mu ishengero watu wanakuja bamara gusohoka bagashikaje hanze kimaliza toka ugasanga ya couverture iri nyuma unapata ile kifuniko ntabwo isa n'ibiri ndani. haifanani na yenyewe. Rero abanditse Bibiliya bo bose uko babigenje babanje kwihweza ibirimo baraca baravuga ati ni Bibiliya yera, wakasema ni Biblia takatifu. Haleluya, amen. Younda Biblia imbere yuko Biblia irangira, mbele kabla Biblia ijaandikwa, imbere yuko ashirako couverture, bado hajacheka kifunikio, habanje impapuro. Palianza kwanza ukurasa. Impapuro zose arazegeranya, ukurasa wote akaukusanyisha. Abamaze kuzegeranya basanga nibirimo nibyera. Alipomaliza kuzikusanyisha akautanisha yote yako bacha bandika ko Biblia yera. Wakafana andika ko Biblia. Nacho kituma yo tuko twagira mateze ku Sivyo nakivuga teze nibi. Turiko twandika ibitabo. Tuko tunaandika vitabu. Umuntu nabwo atangura gukora inuzeye igikuvertiri igitabo. Mtu aanzi kujenga nani kifunikio. Utangura gukora ibiri ndani. Anaanza jenga kwanza ibiri. Wejeje gukora ibiri ndani. Akimaliza jenga viko ndani. Ibiri nyuma birakorohera gusa nuko ni kuko ibiri ndani ubizi. Venye vitakuwa nje vitakuwa tu rahisi. Rero umuntu yakoze Biblia. Sasa mtu aliyeunda Biblia yaregeranije, alikusanyisha, baregeranya, akakusanyisha, bahurije hamwe basanga ibirimo nivyera, bakakutanisha yenyewe yako wewe ni matakatifu. Hama bacha baravuga ati inyuma yayo bacha bandika ngo Biblia yera. Nyuma yayo kafana andika Biblia. Yesu yavuze ijambo rikomeye. Yesu alisema neno. Ariko arabwira abantu aravuga ngo muwe abera nkuko data ruwera. Data riki? Aruwera. Aruwera. Data Baba nimba ari muri wewe, kama iko ndani yako uruwera, uko mtakatifu. Nimba data nimba biri muri wewe vyera, kama biri yako ndani yako ni mtakatifu, uruwera na uko mtakatifu. Nimba ibiri muri wewe ari umururazi, wenye biko ndani yako ni bya mchu, urumurazi, uko mchu. Yesu acyongera ko ijambo rikomera aravuga ngo muzobamenyera ibyo baba nibiva muri wewe. Wenye wanajua ni hali yanatoka. Bijya nivyo bizo biranga umukristo, biranga ubuntu bwawe. Ile ndio naonesha mkristo. Rero umuntu sasa mtu ntibikenewe cyangwa nibisaba inyigisho ndende. Mtu aombi mafundisho mengi kugira ngo abantu bamenye ucurimo, kwa sababu watu wajue icurimo ikikiri nyuma nga kenye kiko ndani yako kiko nyuma. Ikikiri nyuma ichike kiko nyuma nico twari dukeneye kugendera, ndoke tunepashwa kigahura n'ikiri ndani muri twebwe, kikakumbanana kiko kuko abantu muri kino gihe, kwa sababu watu nyakati wese turaba Kristo, sote tunaitwa Wakristo, ariko ibiri ndani. Rero tumeze abantu muri kino gihe tuko kama watu tusanga twishushanya, tunakutasha tunajifananisha. Ijambo ry'Imana ngo ni mwishushanye ni iki? Ni vyiki. Neno la Mungu linasema msijifananishe na mambo ya nyakati. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie. Rero abakristo sasa Wakristo uko tukwiye kumera, gisi tunapashwa twari dukwiye kugira ibintu bizima biva muri twebwe, tunapashwa kuwa na hamwe n'abantu batubona inyuma na wale watu bakavuga ati bugingo ndamuzi n'umukristo, wanasema kuko nibiva muri we ivyera, kwa sababu yanatoka ndani yake. Muri kino gihe lakini nyakati abantu baza mu ishengero, watu wanakuja bamara gusohoka bagashikaje hanze, kimaliza toka ugasanga ya couverture iri nyuma, unapata ile kifuniko ntabwo isa n'ibiri ndani. haifanani na yenyewe. Rero abanditse Bibiliya bo bose uko babigenje babanje kwihweza ibirimo, baraca baravuga ati ni Bibiliya yera, wakasema ni Biblia takatifu. Haleluya, amen. Natwe turakeneye kuba abera, na sisi tunapaswa kuwa watakatifu bivanye n'ibizoba biva muri twebwe, kutokana na yale yanatoka ndani yetu. Amen, amen. Paulo yavuze ijambo rikomeye ati mbega imitongano iva hehe? Paulo alisema mabishano inatoka wapi? Imyidodo iva hehe? Au kujidoga kunatoka wapi? Kwinyuma mwaboneka nk'abera, nyuma tunaonekana tuko watakatifu, kwinyuma mwaboneka nk'abakristo, nyuma unaonekana ibyo muriko ndumva bindi biriko biva hehe? Ayo ndiko nasikia anatoka wapi? Ibi numva mu ishengero mu bakozi biriko biva hehe? Ayo ndiko nasikia katika watu ko turi abakristo, mbona tuko Wakristo? kandi abakristo batenda kwitwara nk'abakristo, tena Wakristo wanapaswa abakristo bategeza kwitwara nk'abarimo nk'abantu Kristo ari muri bo. Wakristo wanapaswa kujibeba kama Kristo yuko ndani yao, ariko uko siko turiko turagenda. Lakini sivyo reka tugire ikituranga, tuona kile ambacho kiva muri twebwe, kinatoka ndani yetu, ku buryo bwaho
kwa namna hiyo. Abazotubona ejo. Wenye watatuona kesho. Uzokubona mwibarabara. Watakuona barabara. Azoguhereza izina ry'Ubukristo utabarize kumubwira ko umukristo. Akupatie jina la Ukristo bila kumwambia. Vertili yawe abantu bayisome. Hivyo chako watu wakisoma. Basomye nibivanye muri nibivuye muri wewe. Na wasome nyatoka ndani. Aho nibikenewe kwisigura. Hapa biombi kujitafsiri au kujisikia. Yesu ageze kubambwa. Yesu alipofika Petero avuga ati nzogukurikira. Petro alisema kwa ariko maze kubona bamaze kugomba bariko baramufata bamufashe. Wakati aliona walipomshika Yesu. Ntabwo Petero yigeze yisigura kuba. Hakusema kwa watu. Imvugo, intambuko, msemo, indabo baramumenya ati uyu nawe yari nuwo kwa Kristo. Wakaona na huyu naye pia ni wa Kristo. Vertili barayimwambika kwa Kristo. Vertili wakamwambia. Ariko twebwe lakini sisi twambaye ku vertili twihaye y'Ubukristo. Ariko tugeze hanze lakini tukifika nje bugingo banzu kundi nawe banzu bakuza ukundi kubera iki ibyo wiyambika sibyo biri muri wewe. Kwa sababu dukeneye kwambara ibiri muri twebwe kandi ibiri muri twebwe ntibisaba ko tubanza kubibwira abantu ahubwo abantu bakeneye kubitubwira kugira ngo bamenye ikiri muri twebwe hanyuma abantu tugashingira intahisi kuko dufise Kristo muri twebwe. Ubu abantu bariko baragenda muri kino gihe uzawumva umuntu atangwa kwidodora ngo jendi pasiteri revera pasiteri. Reka abantu basome kuri pasiteri hama bakubwiye kuri pasiteri. Abantu reka basome kuri mama pasiteri babikubwira utabanje kubivuga. Ntabwo bikeneye ko tubanza kwisobanura icyo turi cyo, ahubwo abantu bakeneye kutubwira icyo turi cyo. Nacyo gituma Bibiliya wayanditse yaregeranije. Biranashoboka ko washyizeho kuvertili atari we yakoze Bibiliya. Aravuga ati bino bintu mbona ni byera, acarugara aravuga ati byera kuko yabona ibirimwo. Abakristo rero muri kino gihe si uko tumeze, ntabwo ariko tumeze. Oya ye vertili twambaye sizo abantu batubona. Reka abantu badusome. Acha watu wasome. Batubone ko turi abakristo. Watuone ya kwamba tuko Wakristo. Yesu aheza nyine. Yesu awabariki. Amen. Ntabwo nariko nakugurura. Nilikuwa niko nafunga. Kandi arangije so. Pia